Uma ngaze abaningi enkantolo ngesikhathi kuvela ukuthi wayengonozinti u-Orlando Pirates neBafana uSenzo meyiwa kwaba nobudlelwano bezothando obufaka phakathi ucansi noZandile Zandy Khumalo ngudadewabo kaKelly Khumalo ongunina wengane yakhe uSenzo meyiwa. Lokhu kuvezwe ngummeli wabasola wokuqala kwawesine u-Advocate Tito Bane ngesikhathi ebheka ngemibuzo ufakazi osebhokisini. Lo fakazi kulezi insuku umnumzane Ntumelo Madlala wayengumngane omkhulu kaMeyiwa. Ngesikhathi eveza lokhu uThubane uthe-ke kusazovela kahle phambi kwenkantolo uma-ke sekuze ufakazi othile uzofakaza ngakho. Ngenxa yokuthi-ke uKelly wahamba isikhathi eside, uSenzo wagcina-ke seba nobudlelwano bezothando noZandile, wagcina-ke eselala naye. Kusho-ke uThubane uMadlala uphendule wathi ngeke ngivume ngoba kuMeyiwa wayethanda-ke amantombazane. Kamuva uThubane ngesikhathi echaza ngokwenzeka endlini uthe ufuna ukumtshela uMadlala ukuthi-ke udaba lobudlelwane bezothando babuphakathi kaZandile noMeyiwa yibo benza kulo ngethwala. Wafike-ke kwaKhumalo wasusa umsindo. uMadlala-ke uMadlala uphendule-ke ngelithi amanga-ke lawo ashiwe nguThubane, akukho-ke umsindo wasuswa-ke ngulowo ngesikhathi-ke efika kubo kaKelly. Kusho-ke uMadlala kwi-Facebook-ke uRamo Queen Green uthe-ke manje uSenzo owayegangela-ke inkosikazi yakhe ngokuthi abe nentombi. Emva kwalokho-ke wagangela-ke intombi nodadewabo wentombi. Isiyawenza-ke umqondo lento yokuthi kungani kulonke wenza kanje. Emva kokuthi-ke ethole ngalokho uSenzo-ke i-starring uganga-ke nentombi nodadewabo. Ingane kwethu, mina ngiyafisa ukuthi ngizwe-ke imibono lapha emakhaya ukuthi-ke nina nicabangani-ke ngalolu daba. Uphinde-ke waveza ukuthi-ke kunomshwalense wempi-ke owathathwa-ke nguKelly noMeyiwa ngokubambisana-ke ukhave kuMeyiwa kanti naye noma-ke nathi uKelly-ke wayezohlomula kuwona uma-ke kuba khona-ke okwenzekayo kuMeyiwa. Ngale kwalokho-ke uThubane usoleke uMadlala ngokuba-ke ngufakazi okhokhelwe noqeqeshiwe ukuthi-ke afike-ke athini phambi kwenkantolo. Kodwa-ke uMadlala uzichithile-ke lezi insolo ezenziwe ngoThubane. Ngaphambi kwalokho-ke uThubane uveze ukuthi-ke uMadlala wafika-ke eGoli ngoLwesine ngoSepthemba 8, hhayi-ke ngomsombuluko September 12, njengoba-ke umbuso-ke ushilo. Uthe lesi sizathu esenze ukuthi-ke bengabameli noma-ke babasola bacela ukuthi uMadlala alethe-ke ngaphambilini ithikithi lakhe lebhanoyi ukuze liveze usuku lwangempela afike ngale eGoli. uMadlala uthe-ke ithikithi ulishile lapho-ke ehleli khona okwalezi insuku njengoba-ke ezofakaza, ize-ke ayeyalelo ukuthi-ke afike nalo izolo. Uphinde walela ukuba-ke aliphathe namhlanje nathi akanankinga nokwenza uma-ke nje ezolikhombisa-ke ijaji ithikithi. Noma-ke bekubuye kube khona-ke ukuphakama komoya kuMadlala bekunokholelwa ekutheni-ke uThubane amelele ukuthi akaziphathe ngendlela-ke efanele ngaphambi kokuthi noma-ke ngaphambi kokuqala-ke kwecala kuvele ukuthi-ke kufike noma-ke kuvele-ke ukuthi kufike-ke lo wayengummeli wabasola abane kuleli cala u-Advocate Malesela Tefo. Okuthiwa-ke ubefuna ukubona-ke ijaji ngodlimi. Kuthiwa-ke utheke uze-ke ngokuthunywa-ke imindeni yabantu-ke abamele. uThubane uveze ukuthi-ke usexhumeleke nemindeni yabasola ayephikile ukuthi-ke imthumile uTefo ukuze-ke eze-ke enkantolo.